tetum sum quan delicti nos convica vivit cat nos Christo et cum cuis gratia salvati domus in eundem cole sutati nos creatos in Christo Iesu in opera bene che preparafit Deus ut in filis ambu lemus quo spirituatis profectus et Christiane navitatis candine suffrit dominicin grantis custode intel in fingilale os fungue eterni pastoris pastorari caritati pressa fare satangiantes paterna dedictione endi spiritualities necessitatis mentum in frictumus ecclesiaris communitatis embuensis che vacanze in presensi post translationem post telem sacrorum ant stitatis sui venerabilis fratris Pauli Carioci girum ad diocesum votenesem nuper electam nufu sum expatit pastorem et fite diocesano moderatorem quum munus delecti fili nobis tibi committere visum est qui communi combrate estimationis et spiritualim humanonque dotum ornamento in capitavis commitandos suffrus idonios fidelis et hec postaria munia obedia proinde audito consiglio di castelli pro evangelizzazione apostoliche nostro autoritatis plenitus de episcororum embuensis te constituemus debit datis illipus construesquo imposatios obligationibus concedimus ut ordinationem episcopalem extra urbem suffitis liturgici